Halo namite ho avialin ihung kemutu ki tawvin tu ni khu nisim gu asa sa som kumsang ni le som ni langa ni khu injong mun chum chuma pana tu su la khom ho ei ho pawa hin ki le do ho hin sata le ei ho paw mong monga hin ki su do ho simphong na ini nei ki diu hi chiwa ku na chu ki holim na thei dinga le hi ta chu phat danga ina bol jing bong wa chu ki holim na to hi ta chu ina kop ki diu hin na muntina ku na thu su ngai ding le ki holim dinga hi chi channel la hung zo si nammi te zo si na bon chawin ama sapianin ka hin le movin tu hin khungai sot lowin thu su chu ana simpanutin anangai pan ki taw hite ama sapiana hin border fencing ki bol machal jing atiin chiana simleuhan koki le naga lamkai kiloi khom na chum in hat ta in dodal jong le India Myanmar gamgi a border fencing ki bol ho amachalin achal tha jingi ati gamgi pillar number 82 a thopal ki get na to amachal jingi na hi achi sa kumphabep sunga chu hi chi pillar number 82 ko ma cheng humi hon pillar ki tung hi meter zanga India gam sunga ahung kini alu ni atiwa ki phinna anayo hi hinla Ministry of External Affairs MEA in achi sakum 2018 chun hichingo na kinai chu bul lebal nei lo hi ati India le Myanmar gamgi kilometer 1.643 a sau hi India in fencing get ding to ogon anei a hi hichi to ogon hin gamte ni a cheng naga le mizo ho ki ka a ki gui zop na asu boy ding a hi tia hat ta a dodal na umahi hichi border fencing ki bol se hilovin gamte ni a visa zawlowa kumsom legup sungchan chi lewa le na theidan free movement regime AFMR zongchu India government in asu hai a hitai hichi hi border Myanmar le India sunga border gamgi chungchang thu hi aki ha sei le ingin na ichan na chu ichan cho pha heta ma ki hepo in gamgi ki ka pillar an ki tung ho ning kuma pa nin hi chi thu hi ging in na ki bui na hi ta na um ling in tu ni chan gen bui na hi jing in na chi hi chana hin pha ding ham chu a ki hapun government in a sei yong le hi ta chun aba nin chu cho hi poi ta hi sei na hi ki nin na hi chi thu yong ni ti la sei chama mai ti long thip di tam longdon ta hi tai tu na bana na chi pai le han Nepal gama gu hat ta zu to kisaya to sit ja thi mi som nga le nia ling tai tin ga sim leuhan Nepal gama gu a ha zu ja to sit to kisaya thi mi som nga le nia ling tai zan hi chun India to ki gam git na solam a lam district hop sung Kalidas boboja mun choma mun chimji in mi som thum lenga in thina atu uvetin armed police force on a sei uve achi sa Friday ni khuwa tuin a tho among mi ko ho jong tu chanin hol do a hinai povi chule mi thum jong call phe in ana sep li e kiti ana sai na call phe in a sel ikiti hi phan masang la ya chun ga sei dinga chu in yaw la ya chun ana ki jajab jin pha so ta call phe in a seli ke in a seli kiti ho hi ahung ki jabi atapun na tu hin ahung tha do kinin hichi to sin ho kimai to piding in Ministry of Home Affairs in tuni Monday October ni simgu chule jing ni kho Tuesday October 8 jong pagling holiday in phondo na anei tai tuni le jing tuni Monday le jing Tuesday ni kho hi Home Ministry of Home Affairs in suti dinga school yosi hichi to sin ho aki to jing ja hi suti dinga phondo na anei hitai Meteorological Department in Zong District Tampi sunga ki ginna na ding in red alert phondo na anei tai chule tui lama cheng ho akina aki chondo diwin tip na zong abole atiana gu ha ju ja chu tui chu hung ha khan be che dam ta tui kong ma cheng ho jong chom khada ki hin do na diu aki chondo na ding wa chu thupi jong government anei hitai na sa he da na hin na achi sa Tuesday ni kho chu Nepal gama ding a ni nom thu pi pen da sian ki manna ni pi a hi mi pi hon hi chi ni nom mong ding a chi ho in sung mi te building a chi ho gu ha zu ji in lampi a atang dan tawwe mun chim ji in highway tampi
akai si in mi aza in lampia atang dan uviati kosi vadung India Bihar gamakun hunglong lut chu danger level kho khel lam in alinin mun phabe achup dan tai tin Sunsari district governor Dharmendra Kumar Mishra in aseje Kathmandu khopia jong vadung tampi tui alenin chen na in tampi achumin lampi zo si tui na chumin mundang akun khopi sunga valut na theya hitapoi nasalhe ing dan hena Nepal gam hi kumsi le Nepal gam a chu lai phat junna pat September la sungki ka a hi guha zu waljia mun chim tui lit to kisaya to si na ko mi aza en thina ato jinga hi ati chi Nepal gam bui na tu adinga Nepal gam adinga tui lit ja thina to kol phe in a se li na ti ho hi he chi chu news a hin na chi agim nei ma yingen to nei pon news so kan si ma yang chu he deu hin na chu hin tu na ban ana simpai ki no hiten aban yang hi go ha zu to ki sai ma thil khat na hin kinen na ana sim le khan zani sunlam in West Bengal a Darjeeling le mirik muna go tanglo hela aju ji in mun tampia mun achimin in tampi tuilenin a hlo mangin chule khole wiangki ka a chimat na lampi tampi asusi hi chi to sin ho to ki sai hin mi som le gen in molim na jong anane yuwi chule chief minister Mamata Banerjee in athite in sung sumla paya ki thu pi ding chule in sung mi khat pen government na to pi ding in thondo na aneje Prime Minister Narendra Modi in jong ex social media mangcha in hichi to si jia thina to ho lunghem pina thu phone abolin buina to mi pi ho zo si zo chana ki thu pina ki pidinga hiati India Meteorological Department IMD in tu ni khu October group chan Darjeeling le Kalimpong munho a guha zu na laiding a hiji in red alert jong phondo na anei tai hichi to hlona munchim in lampi asu sit ding in mun lo mun asu sit bedding jong ta sanaume Home Minister Amit Shah in ex mangcha in boina to ho hu do ding in NDRF ho amun alhung tawin chule BJP workers ho jong mi pi ki thu pi ding in good sai na tawve ati chu so hin tu lai ta heng gozu na hi aki sei jing in na go chu zu a hi na jan hi dunga chu ai holang wang chu buina hi be apun e wang chu mundang danga wang hi ta he gozu ja thina tu a he tai buina to hi mi tampi hi da na hi na abana na chal pei lew han National Highway 2 a boilowa lamtha na thei hitam tia patep na che ho National Highway a hi hoi ta ki lamtha thei hitam ta patep na no men chen na sim pei lew han Manipur sunga boilo hela lamtha na a ding dei na in zan hi chun patep na in passenger gari phabep National Highway 2 Infal Sanapati ki ka anaki hlai sa in hi no me hi chi gari chu za dang ho akitol sa in State Police le Center Armed Police Force hon anaki hlon POV na hi chi passenger gari ho sunga chun tu le tu a ki do meitei le ko ki ho wang koima anato po ve passenger gari ho phaya pana Sanapati chan thei thei hitam ta jan hi a cho patep na anum hi in patep na wanga chun gari tol passenger ho chu mei thei khat cha chau pun chuta le asunga to mihim passenger ho yong chu mei thei le ku ki khat cha chau pu ti tho patep na wanga chu mei thei te chun gari an tol ngam lo hung to ngam lo che ti da na hin na passenger gari gate ti chu BSF le police ho vet suina no in jingka nidan 6:15 am chun kangpo pia pat in falam zone in anachi in nidan 7:30 am vel chun Bir Tikenrajit International Airport agalung in ahi chule nilha nidan 4:30 pm vel chun kangpo pilama ahung kile ki ni chule gari somlanga police ho le BSF ho to akithlonin nidan 8 am chun awang sekmaya kun kangpo pi ho pa in Sanapati zone in anathei gari sunga wang passenger koima anato poi hita chu patep na hi thei hitam
พายาปนาhi sanapati lang chan hi gari hlei thei tam ta hi patep na na nei hin patep na na nei wang wa chun asunga chun gari tol hoyong chu za dang mi na tol sa wa mei hlei le ei mi koi ma gari tol chu lo hin na sata la sunga passenger to hoyong chu ko ki le mei hlei khat cha jaw lo na chu hin sata le ni ha langa BSF on anaki hlan piwa an hlei hoyong chu gari som langa ma ni ha lang pungza tam ni ha lang ai poi jingka lang punggit e ama atha ana sol kino yong chu asunga passenger koi ma cha na to lo dan hena patep na nei wang wa chu koi ma cha to ngam lo dan hin ano min na tuin abana na chi pe kino tin Charachanpura numai khat akon WY tablet dangka lak som lugup man ki man do atin chiana simlehon achi sa October 5 ni chun Charachanpur district a police on numai khat akonin WY tablet lak som lugup man anaman do ove lak som la lak gup man anamat do he police on thugu ki mudung zu in search operation anaki bol na achun Charachanpur district tui bonga nu chin hat akum som li le li akon WY tablet chang sang ni chule asuma sei dinga dangka lak som legu walman anaki mando e ati chu hit sei be ding om pon na isim wa cho ki chi yen ni ti hai WY lo chang number 4 langa ki man hi atam zo hi e ho north east sunga Manipur pam Pukilian pama ki man ho jong hi new sai vet le e ho ngan hi hiu vin na chong ha sei jong tapon ki hulu tin hi chang hi me le te no e noi siwa naga te nong to nup nai nei jingo hitan na chilsi to ki man black thil to ki man tha hi atam zo hi ei ho ei mitengan hi win alo na jiang chum lo cha hi tai tu na ban han chi pe yutin mei hlei te chen na muna ga walut ko ki pasal ni security force on ana hu do akitin che zan hi thu su cha hi tain yong le anasim lew han zan hi chun security force on mei hlei ho chen na muna ga walut ko ki pasal ni ana hu do ove police a kun thu lut ki mu chun hei thangjol wang khuwa kun lalmin lun akum som li la nga chule sangram wang khuwa kun si sim akum som li la nga chu Infal East District Hope sunga yaingang pokpi bazara anawa lut hlonin police on buina ima lowin ahin ki puido in ahin sungmi te hinga pi do na akinei tai chijong hi gal ki pana mai hlei te la wa lut mai hlei te la chi lut ki ti hi aum yingin na lungdon vin kha seiding la eyong ima sang thu hin na ima cha ki seinom pa hyong le ingol naw khat na hin chi gal la tu lunga mai hlei te to i ki gui zo theilo dan i chi theilo dan ho ki ho jong hi abon hin i he su ke yu vin na le ipi ngai to wa nge lang khana cho alung bu kim lo wa a hlu ki chim jam lo te se to sei le chiang khat la si ki wan ho cho chi hi la chun chu chi hi la cha het lo ji ta sei thei hin e wanga cho phate cha a hlu ki chima phate cha ema cha thil i za ka he thim thei ho jong hi tia hi me thei la wa lu hoi lang area hyong le hin khat ve len ahung ki sei jing in na ingwal dan noi ho te wang hi lungdon vin abana na chi payutin abana hin Mizoram gama Myanmar akun galjam ho biometric kila chaljing atin chena simpai lewan Mizoram Home Department in Myanmar gama kun hung galjam Myanmar mi biometric kila achaljing in mi 31.265 ati cho 31,265 kiti na hi hung chawlut ho la mi 11.693 ho biometric enrollment aki boltai ati tu chanhin pasal 3.319 numai 3.584 chule khangdong chapangkum som lagit atha noilam mi 4.790 ho biometric enrollment aki boltai ati hichi biometric enrollment hi achi sa July tha anaki panchu Myanmar ho hlom cha apan sat namun ho phate in achal hla jingin hinla mi tampi pansat namun champhai sia ha le longlai mun ho angong kai he inahi official khanin asaina biometric enrollment hi kicha dinga hi pun koitabang akibol nom lo le dan kala hung chawdu na ki gyalding kinung no mang dinga hi ati
het thei kha chu Mizoram gam in Myanmar akun hungal jam ho biometric registration a bolding a central government in thupi ananei in a hi hinla hi chi biometric a chin a chai kila ho chu India gam in Myanmar vai bol ho pi kha in ti tia Mizoram gam ananom lo hi chuto hlona union government in bitta a Mizoram gam in ama thunei na a foreigners identification portal AFIP noya enrollment bol na dinga phalna anapi to hlona hichi to gon hi chal hla jinga hi ati galung ki pana pana hin Myanmar mi hi Mizoram gama chawlu ni aki sei sei yingin na atam hle ata in chong hi new si leong akka ha sei loi khana hin na ka mel chi dani Mizoram gama chawlu khai veila news lama sa July ha tam July August tam news ayong chun kana sim do achun Mizoram gama foreigners mi ho Myanmar akun hung chawlut ho abona kinung no dinga hitai ti kha no he no min na ei wangin tu hin atam che ying ta in na mi 31265 lang hi Mizoram gam thunga hitan hi cho chu a hi in hita tu asanga hi tam che dinga chu ma hin na tamang chung tam che na lai ding hi abana na simpai lewan phaikot khomi khat hunama ki puimanga ki vona thilso makhan Wangjing chief chairman Pom Association in demna nei atin chiana sim lewan achi sa October 2 2025 ni khuwa phaikot wang khuwa kun kamgin lalchong loi mel het lo hon hunama apuimang uwa avo uchu makhan Wangjin area chief and chairman Pom Association in sangta in demna anei je makhan Wangjin area chief chairman Pom in thupun abol na achun hichi thil so chu makhan le hinjang khute ni ki ka anasu hi in aki puimang pa chu security force on anahu do ovin tu hin hospital a aki janjing lai a hi ati hichi thil so hi dei lo ta hi in tu agam sunga chamna hung kile pan gut lai ta a hi zat lenam chum ki ka a ki het hilna asu sa the a hi ati makhan gam kai hi liang mai naga te tam chen nagam a hi in Manipur zat lenam ki ka a boina a hi langnei na lo hi la pan kila a meitei le ko ki ani hlona ki thopina ki pijinga hi hitabong thil so chu ki su min si na ding a ki bola hi in gam sunga thil si bolding lungput ne ya hung ho ki liam loading a hi ati hichi chief chairman ki loi khom na chun buina aso sang na loading in team na anei in chule gam sunga chamna le lungmun na a na ding a pan ala jing ding jong phun do na ananei jin a hi chu cho hin na chi hi koi khot nong hi ding ham wang chu a ki hepun lai a hi kan sima cha sei chin dam ka ti le hita mi pui mong a vo ho dem na anei thu a sei hin a pui mong ho chu koi hi ding ham wang chu lai hin a koi ham wang cha ki sei pun na mo abo chu phamwa sa danu nu mo sa danu thu chu ki sei hin ei wanga chu hi chilanga hi makhan langa ha chen hi liang mai ati na liang mai ho ha chen amun he ti na ki seidan wa ko hi cha ki sei chin lo wa nga cho amho hi ki ngo thim amho hi gin mo cha hin na ewa thu ki sei chen pon ki nong a sei ji ka he pun na chu cho hin ki pawmin tu ni kho chan ge ya ka chana la hong lu na thu su hin ngai jing ho zo se chunga ki pa thu ka sei na pha chom khan hi ke ong ka hung che chawin na che chaw ti dan chu new so he phate chan ka hin sim thai pon chu ta le content hoyong phate chan lungdei bangin masanga bangin ka hin chi pi zo pon ji chu buina nyau ja chum ka nei ja chu ka hin chi pi zo lo hin tu hin ka hung ong do ta in hi dam wa le tu ne khopa nai phate cha tu su ho in sim khom diu in ngai khom diu in ki mu tu pan kit diwai tai ti chu tu ne khwa he ka hin se hi in ka ki pa in thế số ngày thì cái chân là hung jing ho yo se na chung chi wa ki pa thu ka sein tu ni kho thu số hin ngai ho zo se na bon chawin no vin lang aban thu số ting le anaki moto ki taw hi te